Pina taħt is-sufan. Ktieb ta' Trevor Zara. Gino marret tixtri. Ibqa' ftit waħdek, qalet Gino. Dalwaqt ġejja. Gino ħarġet. Gino baqa' waħdu. Gino niżel fuq it-tapit. Beda jaqra ktieb. F'daqqa waħda Gino jara papra. Kienet taħt is-sufan. Kif int? qalet il-papra lil Gino. Saqajn il-papra kienu bħal ta' kelb. Demp il-papra kien bħal ta' qattus. Jien jisimni Pina, qalet il-papra lil Gino. Ara kemm naf naqbes, qalet Pina. Pina qabżet minn taħt is-sufan. Ġiet fuq il-mejda. Gino mar jiġri wara Pina. Pina marret fuq il-bieb. Gino beda jiġri u jidħak. F'daqqa waħda waslet Gino. Ma, kien hawn Pina, qal Gino lill-ommu. Din minni, qalet Gino. Pina hija papra, qal Gino. Papra bid-demp ta' qattus, bis-saqajn ta' kelb. Gino bdiet tidħak. Jien qatt ma rajt papra bħal din, qalet Gino. Gino ma qal xejn. U kien ra lil Pina. Kull meta Gino jkun id-dar waħdu, Pina kienet tiġi. Kemm kienu jieħdu gost Gino u Pina? Saħħa u grazzi.